جبرنامه کدن آدنگ جواکی اف دمو حمود می خوش بدنن هجا. ام به هفته لآمده دوین میوان مالاوه. اما قوماندنو آتشتن بالکش کل باکور روجهلات سوریه آنگو روجاوای کردستانه ده قومن جخالکه آمده بپرسن که در حق وان قوماندنن لروجاوای کردستانه چه فکرن؟ فکرو او رمان وان سرویه که چیه؟ برنامه دست بید که بینن هجا. لروجاوای کردستان به تایبەت جل شعب الرفات والحلبة کومن چته چون و داره داگر کردن و کرداش ور کوچبرد کردن نهاجی د هدف آنها من بچه و در دور اوهیه ونوان ایرشن لسر کردن روجاوا استاتوی روجاوا چوادن رخید. سپاس که برسواته اف ایرو نایمشان سری کرده حواله جا. اپی چند سال سری کرده تماشان سر کوبانی ها تماشان سر بمبکیات تماشان سر تمام روجاوا ها تماشاندن. اونا شرمزارد که میری هر تشتی. وقتی که بسکریک دبی مثلا کرده گوش دور آمد حوین و ایریشی سری کرداتن چه سر کردار و درگیشتی کسی گلو عجیبه. و او چته جرده اشتر فده آلی کاری جوار داره و بس سری کردار هرن. وانا قبول نکن تجاری حتی سب عمل بروی دوزاق شپیابن بسکن الپشتوا گلی روجاوابن وانا تنه نایلن از وانا قهر و پریشان دکم از وانا شرمزار دکم. نه قبول کن تجاری وانا. لازم بیش پرسم نه برخودانا کوبانید بیره همو کرده و بیره همو دنیای داره. چطور کلور قومی دیت نبزه کردان لبر خدا و باجار خدا جنوب آوا کردن. نه دبه کو کردستان تفدیسش بی روجاوا نبیک. گرک نبیک. گرک ببیک. اوان نیرو گرک ببیک ذاتن او مخالف نوا مدنه. دش من يمد نوا مدنه ساعتها ام ما يكيتيا خو افا بكرنا ام ايرو ندين مرحله دبنا حواله هجا نا ايرو روجوا روجلات باكرو باشر جبونه يك بس دس بدنا دس براتي بدنا هف دس يكيتي بدنا هف ابنات كتن في حال ذاتن بتوني بسكري كمزن نوا مده اگر كومي بسكيج نوا خو چارسر بكن قال خو دورا خو تو ممكن نا چته نا امريكا نا روسيا تكسر من كاره Almanca Türkiye devlet çiğ. Çıkwaza çi politikayı bkeluri? Almanya Türkiye çi kare kreş demeşene zaten seseri kurda. Damli kare yol seri tişki tane peş bolet kaç arediniş kıymet tabi sesemelade erişi velatemet ke erişi gelemet ke çıkara Türkiye bir şey değil zaten. Ama cavil ve de tişki bdesxe. تشوات ولاته خلقه اشكال دكي كسونا قبول دكي تي قبول كن انسانات ونا قبول دكي تي انسان قبول ناكن امش ونا قبول ناكم قرش ونا مل برخونا حي كدر دملا خونا دانما دم ناسكن لکوبانه من بچه لروجاوای کردستانه کومن چته کو چند سال بره تدی ایرشی ورکن دیسات خوازن ایرشی ورکن خوازن سرو بمکن تو چواد بینی مثلا لروجاوای کردستانه لروجاوای کردستانه از باور دکم دمامه باشوه از وی زانم اما او چته بیشتر مدگرن اما چتنا دست Türkiye navdaya, avla peşkeştikin. Dixozun hem derbazı hela jore neun, hela çem yani em bejin Fırat'ı, hela araba neun ve peşeme degren. Az bavar dikim gerem gelime xoppeş tabide böyle yani kar. ناوی خد دنگی خد درخه امروز چه خاصی بسنن هم چه خاصی دنگی خد در نخن ای راستیه مسیارن تشه راستیه دبی کردستان چه بکش بوی روجاوای کردستانه جبوی من بچه جبوی کوبانه
د انجام حق برخودانه که مزن دا کوبانی هات به دست خستن نفسا ترکاو نکرد دبی کردستان چی بکه وجاری چی بکه گری دیساجی و دمی چه دنگ داخست نگاش دنگ داخه مگه دنگ در نخستا کوی ما داویجن هر تشی داویجن ام دنگ در نخن ام سکینه جی خدام دیجن چه دو برا کس نزدیکی بنوه ام نزدیکی کسی نون نه سانه گری ام دنگ داخن تشتکی دموکراسی تشتکی دما مدنگ در نخست اینا بکه ورا ایشه ما خرابه یه پیشی وان جوان ماجی بگیرن کوبانی ام چه دو بیشن زراوا دری کرده دما کوبانی چو امی چو ها قبر بدل دان ها قص انسان ما کنه زندان ها انسان ما جزا هلدان ساچه سا کرده داری و داری گری آوا دما آوا نه و خیره ما نما حرم دا لروجهلات دا دمك و هيك و اريش و شر و بيرچون هم تي ريكوردين كرن و هم تي تشويق كرن اف تركي دبجن بيوك اورتا دوغي بروجيسي نوستا اف بروجي كي 10 سال لحرم روجهلات النافين دا هاتي حاضر كرن و دوي ستاتيو كي هاتي چيكرن ناف سالي پاشين دا مينا كي اف ستاتيو دي بي غوراندن يعني عقل مزن او عقل بلند لسر روجهلات الناوين بلانك نو تخوازي آماده بكه و دوی پلان دازی دنوا وی حرم دا گلک دجین یان بیجو کو هم مزن هم بچوک گور گرانیا خو و گور حق خو مشروعیت خو رول دگرن آن حال و حاضر شما کرد نخودی و مشروعیت نکوش خورا استاتوی که تیمور و کرد زید ناوی و روجهلات الناوین دا خلقی که گلک هم قديم وهم قالك قلبالغ وقالك مزن وخدي ديروكي يزي اف مقويا 6 سالي داوين دا تشتكى هاتون تشيكرن وهاتون دا مزراندن ما هات حياه في نقطه او بلان دي تيك بتشا اف دي بلانك نو بي تشيكرن اف دي بلان نو تشيكرن دا كرت وقت 6 سالي بري دا هشبنديا خو يكيتيا خو عقل خو تشيكسه باوردكم دي بيجي ارمانجي كي خوش وك ازادي وك بيجوكو حقوق وك بيجوكو لسر حرمي خدا سر عرضي خدا ناف خلقي خدا ناف قلي خدا خلقك شما ازات نبن وك مساله وقت تاني روج حالاتا نافينا تاني بو روجافا نابيجم بو باشور زيد بيجم بو روجات زيد بيجم يعني بنا تشتكي جرينجن مساله كي بوليتيكن ومساله كي بيجون كو هم اوكنزي بو بيشاروجي دا دي جلك دا دي بربي بيشيامه كرت حوجه دي بيفاجيو دا شبنديا خو يكيتيا خو مناقشه بكن سياستا كردستاني gerek siyasetek anji politikaya çava bida peşya xo roleki çava ra bed ve siyaseta ko tqalawet formula vit işte yekiti formül يكيتيكي تشوا مرة قريب بمناقشة بك أما يكيتيكي تشوا بيجوكو وناف خلقيكي دا ناف قالكي دا تشهنن تشب هنن راس هنن سوسياليست هنن ديندار هنن بوك هنن نبي خلق قالة نوسا حوجيكو أم تشبي خوفا هم براسي خوفا هم كتكاري خوفا هم بيجي سرمياداري خوفا هم بعقل مندي خوفا حوجيكو بو بشروجي أف قال أف خلق جاركي دن نكف تكنتشي جاركي دن نكف ناف شاشيا او بشروجي و نسا هندا نكه او تورنما نبيجن كو ولا كالي وبابي ما دو وقتا خدا اف شانسي كي هاتبو بيشيا و اوزي هندا كرن نبيجن فورمولا وي يكيتي اما يكيتي كي تشوا حوجيك مربي مناقشه بكن
Arman cavan koment çektar çiye ku êrişî ser statüya Kurdan dikin Rojavayê Kurdistanê? بران ها لگورگو اف کومن چکدار اپوزیسیون سوریه خبر دادن یعنی گویا تخوازن گو عرض سوریه یانجی آخا سوریه رزگار بکن جه اسد لی مخابن لگورگو تیدیتن و لگورگو امجی تشوپینن لور ظلمك الكرداجي تيكرن او جي خوتينا كوچبر كرن ومخابن يعني روشا كردا روشا كان باخلور او دیمن تدیتن او دیمن تدیتن دل مروان شوتینن yani sene çan sala ucayge Kürt gerek avın xwedî koçberî yani gerek her koçber bibin qey. خويا يعني مخابن كرد جو نيك بن نيك دس بن نيك دنگ بن اتفاق كواتنا بي وكجو سيداي خاني جوتي قردي هبوا مجي خدانك عالي كرمك لطيف دانك رومو عرب وعجم تمامي هميان جمرة ذكر غلامي لمخابن ام تفاقمتنا يجبر في كيجي هر دم هر سري بينجي صالي 100 صالي ظلم المتكرن Bermane Kuve birina Rojava bipêçe çi ye? Rojava deva divê Kurd çi bikin Rojavayê Kurdistanê? gerek lê xwedî derkevin, gerek dengê xwe bigihînin derve, gerek dengê xwe bigihînin saziyên navdewletî, gereke êşa xwe weke got Filistîniya ji bo Xezeyê kirin, gereke Kurd jî ji bo axa xwe û erda xwe bikin. Belê. Bu berjamandiye şexsîn in, malbatîn in, çetin in, yani tişkî şaş in, milletê Kurd jî hemû gerek xwe bihevdin ji bo berjamandiye Kurda. Kurd dünyayê de her insan mahfê xwe diparêzin. Milletek ne malbatek ne çeteyî Kurd gerek giş girsehî xwe bihevde. Li Bakurê Kurdistanê jî li vir jî gerek çiqa rêxistin hebe ji bo berjamandiye Kurda hewdan bide xwe bihevdin. Yani ew çetenin wana. Herkes bo berjamandiye xwe werdike. Türkî ji bo berjamandiye xwe yî. Iraq ji bo berjamandiye xwe yî. İran ji bo berjamandiye xwe yî. Em Kurd jî gerek giş bi girsehî li her çar perçeyê Kurdistanê xwe bihevdin. Em bi girsehî em bibin xwedî maf û wek dunyayê em jî xwedî ax û xwedî welatê xwe bin. Niha tu zanî li Rojavayê Kurdistanê bi salan Kurd li wê derê ji xwe re statûyek ava dikin. Lê bes dîsa we bi komên çekdar çete diçin êrişî Rojavayê Kurdistanê dikin. Ti van êrişê li ser Rojavayê Kurdistanê xelkê Kurd li Rojavayê Kurdistanê çawa dibînin? Niha tam statûkoya wê tune bi statûkoya de facto belkî tu zanî bi navê de facto li vir dijîn gere niha statûke çawa bêjim pêzanîn gere ava bikin ji bo wê li ser êrişê Kurdan mixabin kes dengê xwe dernaxe niha derdikevin derva ji bo Filîstînê ama dimeşin lê ji bo Rojava kes dengê xwe dernaxe ev naqokî ye te fehm kir Kurd li Rojavayê birayên te li vir dikujin dengê xwe dernaxê ji bo Filîstînê ji bo Ereban tamam belkî ku wan dijîn bûyerê wan ne baş e Filîstîn lê ji bo Rojava ew birayê te Kurdin çima wisa dikî na li ser Kurdan naqokiyeke wisa heye ez wisa difikirim wek her dem piskirêka me ji xwe ew yekîtî tune yani hişmendî tune ji bo wê gere hişmendiya xwe neteweperveriya xwe welatperveriya xwe pêşve bibin ji bo wê zî ziman giring e ziman her alê Kurdistan gere were bikaranî wisa difikirim Dibe Kurd tamamê Kurdan bi çi rolê xwedî li Rojava derkeve bi çi helwestê xwedî li Rojava derkeve? gelê dengê xwe dernaxe gelê dengê xwe derxe
her ali gere hakkı rojavayı biparize. Veki din yani çava bejim yani gere hakkı van biparize eve yani hişmendi lazım he. Naha li Rojavayê Kurdistanê li derdora Kobanê min biçe komên çete dixwazin bi ser Kurda veherin, êrişî wan dikin, xelkê koçber dikin. Tu vê koçberiyê çawa dibînî? Van êrişî û wan bêjin tiştên ser Kurda tên kirin çawa dibînî? Ya vallahi beyana meze yani nej aliye Kurda. İro yeke mesela yabancı bejî zulüm her daim yani ne başe. Yani normalde mesela anaka yani tev insanın yani viya kabul nakin kesinlikle. Mesela yani sonuçta Kürt tev yekin. Tev yek damarkine. Yani her daim Rojava'yı böyle, Suriye'yi böyle, Halep'i böyle, Irak'ı böyle ticari kabul nakin. Kürt'e. Kürt ile her dere yeke yani. Yani kamçı bejin. Çima wisa ji statüya Kurda tirsima Kurjî nexwedî wê mafî heqînin ku îdî statüyekî xwe ava bikin, welatê xwe ava bikin. Tabii ev jî dixwazin mesela cîkî wan be yani ji aliyê xwe da bibin xwediyê tişta mesela ji aliyê xwandinê, ji aliyê her tiştî ka naylin. Rê nadin. Yani li kêrê Kurd be li wê zulmê ye. Li zulmê li wan dikin. Anlaşmalıyne belki Amerika jilindire vane, Rusya jilindire vane. Tahminen ez de bejim. Yani viyayı. Ama ne karın tişki bikin. Zaten mazlum abdi ve her Amerika ve belki illerde ve Kürdistan ve kurmuş bikin. Türkiye üye perdeterse. Mesele çiye çima hinek koman, gruban, çeteyan dedim peşa xwe o biçab berî destkeftiyên Kurda dane. Digotin be Esad emi görüşmüş bibin, Esad ne da? Esad bu Esad cezalandırmış kirin, ev oyun kirin. Başarılı nabin. Ve vanajı bu kuşun. Çava işit kullanmış kirin kuştun, vanajı ve bu kuşun. Sonra var ne ve? Ve Kurmanca kazancı derkeve. Emin görüşemin. Rojavayê Kurdistanê dîsa bi gef û bi tehdîtan re rûbirûye. Komên çete çûne li wê derê êrişî min biçê Kobanê dikin. Dixwazin Rojavayê Kurdistanê ji olê rakin. Tu viya çawa dibînî, çawa hûn dixwînin û çawa dinêrin li vê meselê? Kekwana sozek kekê Osman Baydemir hebû. Niko dijminê bav law, kalin nabe dostê law. Zanî. Ji eviya em nebin yek. Yani dijmin ji xwe pirin. Ku em nebin yeka. Yani mesela kurmancı me tane euro top ki de dünyada hemen belki 100 milyon izledi hemen kurmancı me. Cem euro tabii menfi'a dünyası. Euro lüvederi biraymen mesela namuse ser namusi. Hem ter ser namusi ne. İca insan ko euro dava Müslümaniyet ki mesela ser kurmanca. Yani dini wan şüphe bigire. Kesinlikle dini wan ne dini Müslümaniyet. Dini peygamber da dur ki usatın ne. Ev komê çete çi dixwazin li ser navê İslamiyetê çin tiştê? Ser navê İslamiyetê xira dikin ama tevcihê perayê. Eş tabii yani karşılığı peran. Do yani İslamiyetê alaqayt ne İslamiyet gava ko İslamiyet be gero meta Muhammed tevbeyek.
حکومت محمد گرت تفیک به یعنی کسر گرچه ناوی اسلامیتی بسریا قرآنی هر هسته گرت تف بیک کو ایرو منفعت من پرده گره دچه بری خوی مسلمان کجا دبی الله اکبر برای مسلمان بر ناوی خودی بینه بری خوی مسلمان کجا جیوی الله اکبر نبریم اما بنی عردی زوره ویش تابشم بنی عردی گرچه ev komên çete çi dixwazin ji statûya Rojavayê Kurdistanê Kurdal wê derê ji xwe re statûya kavekî dixwazin xwe bi rêva bibin wê derê welatê xwe ava bikin armanca wan çi ye çend sal li wê re êrîşa dikin armanca wan ku îro li wê derê ji xwe bûn ew zulmê dîn ew tecawuza dîn birê me xuşkê me pîrê me yani affedersin keçkê me genç tedî bi şer'an dibe nikah olarak bir evkekî dibirin يعني كوفان ظلم ودين إجا يرول بي بنايك بناي إنسان شخو بهفرانه يرول تعامل ناكن جبر ويا وايد غازن وجاف قتين ولا تي ما فدري مزاكي فدري جي يعني 40 مليون هنش 40 مليون اي 15 مليون انسان ما هيتني Kurd çipkiş bu Rojavayê Kurdistanê tavayê Kurdistanê çipkiş ancak Türkiye'ye ku dünya tev beyek çünkü mem beyxoyinin hem kurmaş beyxoyinin rahmetiye Şeyh Said vedam tev beyxoyinin ام تف چاوا بیشم به سیلان گاوا کو سیلای متن بیرو سیلا کی گاواته ام کفر نکار فهمت کی ایرو سلاح ورن ما می چاوا کفر ورن آنجا ام تسلیم ربی خو بکن اولن ببینیک başka çare متن Rojavayê Kurdistanê bi taybetî li derdora şehba Tirrifa komên çete dîse êrişî statûya Kurda dikin niha jî di hedefa wan da min biçû Kobanê heye tu van êrişa çawa dibîn van êrîca ez siyasî dibînim tizanî va gicê ew bi taybetî li wêrê wekalet savaşê yürütmüş dikin bela Kurda be xwediyê derdî û ta û derdî biran nebe li kêrê ew kawa heyî se li kêrê bevgirindina wa heyî se ama cewabê ew kawa bozmiş bike bi lîstikê xwe dike wê rihetiya wa ew kawa bozmiş bike ناحل كرت بهمو لافرون ناحل كرت بهمو دفي دنيا دا رير حتي ببينه ناحل أبا يعني كرد بين خدي ولاد خدي ستاتو خدي هز ناحل بين خدي التشكي دبر دائما كرت بأكبر كرياجي ببن برا خدي التشكي نبن برا التشكي لو لأوزايجي كرت هابر لوري اكوا هابر لرحاتيا وهابسي لوري جيني اكوا بي لوري جخراوا بك يعني او ما جواب ياي كرت قاف باشتا بافجن هم بريمانتشتا نا كرت حيا اكوا وضع فيها فلسفه وضع فيها يعني شوندا كرن شوندا وري باواتن او حتى اني اكوا وهيسه طاقته وهيسه اوي سخودي اكو خو اخا خود دركبن Rojavayê Kurdistanê statûyek çêbûye Kurd li wê derê xwe bi rêva dibin lê komên çekdar çete li wê derê êrişî Kurdan dikin Kurdan koçber dikin ji warê wan tu van êrişa bi çiva girêdî çima bi ser Kurdan vaçin ya ama îro zaten Kurd çağa çar parçe Kurdistanê ya zaten gerek çar parçe Kurdistanê giş bibin yek yani îro yani di nava me Kurda de yani psikrêk ya gerek her çar parçe yani semese birê Barzanî yani em dinerin yani Barzanî îro yani Kurê Mele Mustafa'ya ama îro Türkiye dera hatta varî emperasyona dika
وان ولا وان دارا يعني چکی PKK دکا برزانی قاری شوان آبا يعني ایرو دناب کرمان جدا گرک سکرا وچکا امراکن ام کش ببین یک يعني ایرو گرک هر چر پرچه کردستانی کش ببین یک يعني چقا ببین یک همه کش بکنن چکا يعني لروجاوای کردستان دیسات خوازن ستاتویا کردا بلا بکن ایریشی کردا بکن کرد ور نبن خودی تشتکی اف کومنچته ون بچوا گرد ما ایریشین کومنچته چما ایریشی روجاوای کردستان دکن جمهوری بسر نکبن کرد بسر نکبن کرد بندشمن جوه وای وچ به حاله کردا وچ به مولا حاله ما جو خدي ما تنبي به وهاد مري ام بي خدينا جو خدي ما هم كاس نكارو تشكي فيه اما چا بن خدي خو اما چا خوب بن خدي خو كي حب دولة وازي كيف بكم واوجي تركي نهشت امريكا يعني کومنچته جن نب دست ترکیه دچن سر روجاوا اره دست ترکیه فهو دشيني أعوذ بهرن خراب كن بلا بكن نه باشه yani جانبر دوی جان yani şer cihan şey be yani az avad benim ne yani ser Kurda Araba Türkmen attev yani cihan tev ber şoraşa gimazindir yani kadar ama Kürtçe xwazin nama ve şoreşe da cihe xwe bigrin lê ama kes Kurdan naxwaze êrişî Kurda dikin ev çawa çê dibe ji berê de Kurt divê yetîm çocuk û Tirkî dibin yani kurmaş etayî roj xwe negişin heqê xwe qala heqê Kurda bibe yani dijmin tev dibî yek yani viya Arab Faris Türk ferq nakî yani ji ber wî zî gerek Kurd bibin yek yani bina ku ciger xwe gotiye nebin yek û nê bela bin yek bî yek Komen çete dîsa çin êrişî ser wan bajara dikin min biçê kobanê de hedefê daye ew êrişên wan komên çete li ser û çawa dibînî tu Valla tişkî ne baş e ew tenê ji bo Kurda bikujin ji wê biqerînin bavê jin ew zî nay hesabê me tişkî nexweş e tişkî qet nexweş e hesabê Sûriye gere Sûriye şixa ew bike ew eleqa yekê nake ew îşê wan e ama tiştek nexweş e çi dixwazin ji Kurdan dibe Kurd bira nemin xwedî statû yanî dibin bira tev binbirin bira dewleta wan tinebe çima dewlet heqê me hezî gere dewletê me hebe dünyada em tenê mane gere dewlet kî xweş em ji xwe çêkin çar dewlet naxwazin em ji xwe dewlet çêkin ew zî çe zorê me ew komên çete çi dixwazin ew çeteyên li wan dere çi dixwazin te wan görüntüya seyî kirin ewsa te li wan görüntüya dît dîmenan da dît çetê wan şixa ji bo İsraîlê û ji bo leva dişoxulin ew xwe basît ew çete ji me re ji xwe nabin çetê Amerîkayê çetê İsraîlê çetê Tirkiyeyê
لحلب لتل رفعته لباكور روجلات سوريا الروجافاي كردستان تشتن عجب قوم انت تشواد بيني وان تشتان حقارتية حقسزية صننا نوصنا قبل تشيكي حقارتي الظلم بو نا قبول كرني ما او نوايا ما ناهلين كرد لويدر يبون قد يستاتو جبوي كي جونرا ترسه ظلم كارن دورين نه نوايا کی zulmê bike xwedê neyê li jêra. Dûrê însanetiyê ye. Divê navberê de lazim e ki ku herkes xwê vicdanekî be. Ev ya ji bo me re jî dibe, ji bo evê xarşî me de jî kudin. Ber wî hewayê em dibêjin bira linkî beriya linkî aşîtîkî baş bi rûmet çê bibe. Şkora düşman dibinin ji bo neke wan sümürmüş bikin başka şey yani. Yani hazar salı peda bu saatiye avazı şu yani. Deve Kürt tev yekitiya xoçene ki xwedê li Rojava Teki usuna yani gava yekiti şey ne bolsa te usa bu yani. Te başka şey bu yani. Kürt çi bike ji bo Rojavayê Kurdistanê gerek emu behevra halîkarî ev bikin ki ev îşan em serkevin. ناقية ناقي دكن يعني يوم herkes bizden yani. Mesela Riye ve gezegeni Kürt olmak suçtur. Çima Kürt bu suç? Destem batan ne biçuna Kürt'te istifa bıkra. Çünkü tabii çima. Az kuda derim az ne hakkım. Kuda derim ne hakkım. Valla bir ser milleti Kürt zulme kipirmez ne? Yani eku yani rehi Kürdavari diski kija Kürdi de hebe tu Kürde ki biya kabul ne kekere. O deviyada dünyazi giş tamaşet ke yani ev zulm hatta kuye devam ke. Komi çetat şeyine evi masrafı akasa biya şkuti. Evi tebji min üçte digre pelmetre. Evi ya yani evya gere yeki kupşki pozayı bir şey öte غير de pozayı da hebe gere evya kabul neke. Di Rojavayê Kurdistanê dîsa dixwazin Kurdan belav bikin, Kurd koçber bûn, naxwazin Kurd bibin xwedî statû ev komên çete. Tu van êrişên komên çete bi çiva girê dî çima diçin ser Rojavayê Kurdistanê? Zazakî qise bike ji kerema xwe. Zazakî vacî. Türkan vacim tece. Avca da Kırdasi bolu yani kırmaç bolu. Halkı macı avca da zulm altında o. Ma vacim avca da huni var ki ma avca da pay ni gerim. Avca da ma taban ni gerim. Avca da ma zulüm dibinim. Türka civanı ki o avca da işi milyon hemlesi. Piya kendi ki ma avca da iktidar ne bim. Avca da hükümetim ne bu, devletim ne bu. Söz hakkıma ne bu. Eğraki nikacı tank ortalık maravu hemine mari mecbur biyo avcada Kürdarı hali Suriye avcada belli Irak'ya belli hemine avcada belli maddeyna mende avcada tek güçlü halkı o civanı ki maksat böylese eğri zorluk vereceğini mare zara Kırdasi hemine avcada birlik bir bolsa tiyacı belli eğracı vano ki maksat avcada tek iktidar ne bu hükümet tecavano ki sadece ma avcada bibim eğra o yani. Temaşavanê neja weka ku me destpêkê jî got em îro li Amedê bûn
مهولدا ام گشدان و قوماندنن روجاوای کردستان شخلکی آمده بپرسن کات درباره وی کدا چه فکرن شخو پرسو او برسون ولاتیان دید ام جی بی اوای دیگیجن داویا برنامه خو حتی برنامه کردن هر شادو بختوار ببینن